Kera kabaye ingabo za SADC zavuye kwizima zemera gutaha kandi zigataha zinyuze mu Rwanda. Ingabo z'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zemeye kuva kwizima zigataha kandi zigataha zinyuze mu Rwanda, ari nako u Rwanda rubemerera inzira. Amakuru avuga ko ingabo zirimo za Afrika y'Epfo, Tanzania na Malawi zemerewe kunyura mu Rwanda, ariko igihe zizatahira cyo ntikiramenyekana. Tariki ya 13 Werurwe 2025 abakuru b'ibihugu byo muri SADC bafashe umwanzuro wo guhagarika ubutumwa bw'uyu muryango muri Kongo bwari bwaratangiye mu Ukuboza 2023. Ubu ziri mu bigo bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo, aho zicungirwa umutekano n'abarwanyi ba M23 ndetse ni nazo zibafasha kubona iby'ibanze birimo nk'amazi, ibiribwa n'imiti. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe, Tite Gatabazi yagaragaje ko izi ngabo zivanye muri Kongo ipfunwe ry'uko zitabashije kugera ku ntego yari yarazijyanyeyo, gufasha perezida wa Kongo Felix Tshisekedi kurwanya umutwe wa M23. Yavuze ko ingabo za SADC zinjiye muri Kongo zigiye mu butumwa bwo gufatanya n'ingabo za leta FARDC ifitanye imikoranire na FDLR, Wazalendo, abacanshuro, ingabo z'abarundi zari zishe amategeko mpuzamahanga nubwo zatsinzwe n'abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo. Yagize ati, abasirikare baje kurwana bahura n'abavuga ko nta kibazo gifite cyo gutakaza, n'ababujijwe ibyabo, ababa barapfuye bazira ko ari abatutsi, bahuye nabo bari iwabo. Iriya misozi barayizi kandi icyo barwanira kirenza amafaranga SADC n'abacanshuro bajemo, nuko baratsindwa. Nta musaruro na muke SADC yigeze itanga. Bavuze ko nyuma yo gutsindwa habayemo gutinda gutaha kw'izo ngabo, kuko abayobozi ba SADC bari banze kunyura ku butaka bw'u Rwanda kandi ariyo nzira yonyine bari bafite. Yavuze ko ibyo byatewe nuko bari baraburiwe na mbere yo kohereza ingabo, basabwa kwirinda kugwa mu mutego wa Kongo wananiye guha uburenganzira abaturage bayo. Gatabazi yemeje ko kunyura mu Rwanda kuri izo ngabo byongeye gutera isoni n'ikimwaro abazohereje muri Kongo, kuko batumviye umuburo, ari nayo mpamvu bifuzaga ko zava muri Kongo zikoresheje ikibuga cy'indege cya Goma aho kunyura mu Rwanda. Abayobozi b'ingabo muri ibyo bihugu bari barajyanye amasezerano na AFC/M23 yuko bafatanya gusana ikibuga cy'indege cya Goma akari naho zizanyura, ariko bigaragara ko ziri kugira uruhare mu guhungabanya umutekano. Ibyo byatumye AFC/M23 hindura amasezerano bagiranye, bahita banabategeka kuva ku butaka bwa Kongo bwangu. Kubera igitutu ihuriro AFC/M23 ikomeje gushyira ku ngabo za SADC zisaba gutaha, byatumye SADC ishyiraho itsinda ryihutisha imyiteguro yo gutaha kw'ingabo zayo ziri muri Kongo. Umugaba mukuru w'ingabo za Afrika y'Epfo General Lassana Mapouai yatangaje ko umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC washyizeho itsinda rishinzwe kwihutisha imyiteguro yo gutaha kw'ingabo zawo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro ajyanye n'umunyamakuru wa SABC News, General Mapouai yasobanuye ko iri tsinda ryashyizweho mu nama yahuje abagaba bakuru b'ingabo za Afrika y'Epfo, Tanzania na Malawi yabereye Dar es Salaam tariki ya 11 Mata 2025. Yagize ati, kuwa gatanu habaye inama y'abagaba bakuru b'ingabo yabereye Dar es Salaam. Iyo nama yanzuye ko hajyaho itsinda tekinike ari naryo rihugiye muri Tanzania rinoze uburyo ingabo zacu zataha. General Mapouai yasobanuye ko atavuga igihe imyiteguro izarangirira, ariko itsinda rigomba kwihutisha iyi myiteguro kugira ngo abasirikare batahe vuba. Yagize ati, ntabwo nakubwira itariki izarangirira, ariko twavuze ko bagomba kubyihutisha kugira ngo abasirikare bacu bagaruke vuba bishoboka. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungire yabwiye Igihe ko u Rwanda rwabonye ubusabe bw'uko izo ngabo zanyura mu Rwanda zitaha. Tariki ya 13 Werurwe abakuru b'ibihugu bya SADC bafashe umwanzuro wo guhagarika ubutumwa bw'uyu muryango mu burasirazuba bwa Kongo, basaba ingabo za Afrika y'Epfo, Tanzania na Malawi ziburimo gutangira gutaha mu byiciro. Mu byumweru bibiri bishize SADC yagaragaje ko itegereje ikibuga cy'indege cya Goma ko gifungurwa kugira ngo zizakinyureho zitaha, ariko umwuka mubi watutumbye hagati y'uyu muryango n'ihuriro AFC/M23 byatumye iri huriro ryisubiraho ku nzira bari babemereye, babwira ko bagomba kunyura mu Rwanda. General Mapouai yatangaje ko SADC na AFC/M23 bari barumvikanye ko bazanyura ku kibuga cy'indege nyuma yo kugitunganya, ariko byaje kugaragara ko ibi bitashoboka mu gihe leta ya Kongo nayo itari muri aya masezerano.